Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ni pagayam tayo at dalmas ti Luna Apayaw. Kastoy ti linawon ti surat na. Ken ka Manong Roger. May saakmat kadag ti rinibo adumdumngeg iti daytoy nalatak a drama yo. Nagsuratak takayat ko nga alaen ti opinyon mo. Sapay ko ta maipayan ti solusyon ti parikot ko, babaen ti pamagbagayo. Kastoy man tinangrugyan ti amin. Pakana ko ni Timano. Kurr! May kay mga naminan. De. Apay nga awan ti doa kawitan. At apay mula idi nagpakanak iti malumkalman. Dalmas! Umay ka man! Ay, bigat at pukpukaw ka. Bilangan man dagiti manok ta akawitan nga masidag dagiti kinurkurak. Salbag, parag bilang lang, siyak pailat ayabang. Apay di mo amang tagbilang. Haman, ngam kayat ko asikat timang bilang ka dagiti kawitan a manok ta. May isa, dua, talo, apat, lima, inam. Saan ka nagriro? Takas tamot ti bilang ko. Ang walo da amin dagita nga kakabsat akawitan sanaya. Siya ka mo kasi kamot timang pakpakan na binigat. Saan ka man nga ginkukuna di mo amo? Taamom awalo ti kawitan a manok ta. Kahit, anyang arot ti kahit maasawan, ita in naman na bilang mau. Tiniliw mo ka dingen lako ti dua akawitan. Ha? Agpudno ka. Inlibas mo ka dingen lako dyan dua a mapukpukaw a manok ta. Ay saan? Siguro ako pinusa, sungawandan. Salbag ka. Saan apusaan dagijay tadadakkeldan? Apay nga raw nga wanda. Ang mga no tiniliw mo nga inlako. Ay awan inlaklakok loleng. Saan ako mapagatapan na kasta? Alangan nga ro da tinakaw mo. No sana pinusa, tinakaw dalakid day. Alangan natakawon dagiti karubata. Idinto tanagadot manok da. No saan anatakaw? Ang mga no nagsawar laeng dagiti mapukpukaw ang manukta. Alaka nasaya at no nagsawar da laeng. Inakto nga rod agdamag kadagiti karuba. Talaga saan man ang nakasipot ti mulang-lang nga asawak. Di na nadalaw tinsakok idi adwa ang manok mi akawitan. Tabisi, idi ado ti imay gimatang iti tersi na may. Alangan nga amin na kinalak. Tiyak pa'y kaagmauyungan. Ibagak ngayon regalok na iti sapsapulan na akawitan ang manok may. Apo, mayak man. Ni mananura na itagap-apo iti tersi na may. Apo. Ay, mabit lang, umaya ka. Tiyamba, awan itatya asawak. Napan na binirok na iti mapukpukaw ang manok may. Siyak itatimang sango kaninura. Gumatahak man, tata? Ay, tata ko naman. Awan itatya asawak, Nora. Siyak lang tanda ita. Kasta ka di? Wain, so nawayata nga ginawag ita iti honey. Dayta ka manan ako na. Gumata nga mangki di iti bitsin. Umay ka gumata, no, umay ka lang agin gagatang. Tapno makita man ti kinagwapo. Ay saan? Kundi ka man. Ang mga noda makangag asabali. Kat maamwanda ng bertunak. Di kang darak. Awan sa bali ang makangag iti saritanta. Pasisyak ita dito'y balay.
Kan awan mo't sabali a customer no saan lang asika. Ala, itad mo nga rodan, jagat gatangak. Oh, adto'y tibayad ko, 20 pesos dita, kada suplina. Wait, amok tag supli. Oh, ato iti supli manay. Na, 5 gasot, 500. Ala, amon, suplim na ita. Day, tati pa ka ay aywak unay nga may gumatang dito'y tersi na yun, dalmas. Tano si kataglako kat suplyan na kiti ado. Sa balin tumot ay si pangabrutak inton agkita tamanan adududwa. No ngay mabrok to'y tersi na yo, no kastoy laang ti pa nagsupsuplim. Saan? Tas si kamot lang di supsupyak iti adaw. Tunggal umay ka gumatang. Thank you nga rod O sige, inak nga rodan. Amangan kit din o kilat as sumangpot ni Nana Loling kat maabutan na tang agsarsarita. Ako ka. Daman pa'y damagag, hanay. Ay, di nakauawagan iti hani. Nang runa no dito'y balayo. Mabutbutel nga, no kasta ti awag mo kanyak. Oh, anya ti ko na madamagan? Nasigayo ka din, kadagiti anak mo, tinregalo ken ka adwa amanok. Jay pa'y lamay sa ti pinartik. Nakapupok pa'y laang jay may sa akawitan. Ay, parche mo, ta mga makalusot. Maglalo ka't birbiru ka ng ti asawak, nagiti regalo ken ka amanok. Parjek to no agpapaos kami iti manok. Pakanak pa'y laang iti nangipupukak. Ala, si kang harap ti makamo. Ang aluwadam no makalusot. Sayang no agsubli iti balay mi nga umay agapaw. Tatang! Ha? Nemo, Jimmy Abarom, isuday ta dimtang. Ay, anakon, narigatan mo makadlaw. Tatang, imayap ta imay ninanang iti balay ngagsangsangit. Niya pa. Anyat pagsangsangitan ni nanang mo iti balay Sangsangitan na dagiti dua amanok yun, napukaw ka no. Anya? Para na dyan lang, umanaya na pagsangitan na. Pinabainan ka no ni manang ising akaroba yaw, iti panagdamag na iti balay da. Ay, kat mga numadimot nga men, iti panagdamag na, isa pinabainan ni ising. Kunana ka no, nga mga no pinuyutandan ti diguna, nagiti sapsapulan na amanok yaw. Ay, kat madimot kami ada dyan, anay baga na. Di pa'y kat kaslatapon nan, ada ising, kan nagiti kabalay na tinangsiday ti manaw. Talagang atang, ada ng takaw. Ano, nagsawar dalaan, nayaw awan dalaan. Dati jak ama, narigat ti agat atap, baraw. Sabagay, hanggang may sabalik man ni saritaan tatang. Anya ti kayat mawapag saritaan ta. Nadarimos musak mo't itay ni Balaw. Ay, adang amin ni may naginatang dito'y tersi na may. Anya nga ti ginatang natatang. Bitsin. Anya? Para bitsin lang ang may nagatangan, nakalipstick pa so, mati kayat na, pigilam nga raw. Bad tripan Amangan mo't ka din, umay na kay pampabuyaan. Anya? Amangan no, padisplayan na kayo. Ay, sos, tila masasaumat. Di mo man ibagbagat ti kasta. Aglalo no adda ni nanang mo, kaamangan no agimaw. Amumot ni nanang mo, nakaimaw. Magaluwad kayo tatang. Amangan no mailawan kayo kaninora. Ay, saan to barok? Nilang nanang mo ti kakaisuna nga ayat, ingat tong palbiag. Cross my heart, till death do us part. Pakawalan na kapaw, nagulbudak ba na? Nasayata si Mangpet kan lolay. Okay. Kumusta ti kagudwat aldaw pa ng birbirok mo iti doa manok ta? Awan, Dalmas. Saan ko nabirukan? Pinabainan nakpay kidi anising. Naistorya nga raw ni Jimmy nga anak ta, ikay imay dito balay. Wala, tanay istorya kun kwa na. Tangay di mo nabirukan, baybay amaw. Ada dun to ti sukat na no, agpisa je, doa mangukap. Ay, sana mabalin Inak manon birukon intun bigat. Di ka pala na umang agbirbiro kaya. Ang mga no nagsawar dalaeng.
Wenno saan. Adda sinurot da nga upa. Iso asandan ang nakasublay. Payamon. Di pa iso pagbambanlugam. Ay, sana mabalin. Dagiti kadadakilan pa'y mo takawitan dagiti napukaw. Iso nga ituloy kunto tagbirok inton bigat. Baring sumbatan a dagos ni Nora ti awag ka. Nas ka na makasaritak. Hello? Hello, Nora. Agyamanak ta sinumbatam ti awag ka. Apay nga min mawag ka. Adda ka di bagam? Adda. Napatig unay. So, dumngag ka na imba. Dumdum nga. Ala, ibagam ti gagaram. Partye mounti nayon day di inted ko ken kaamanok. Tanay sana mamingga ni Lule nga magbirbiraw. Parchit to inton ag-birthday ti anak ko. Anya, ay mabayag pa'y ano kasta. Nakapupok mat. Ang amang ano makalusot iti nang ipupukam. Walo saan matunton ti asawak. Ay, pagtatakawon na kayo lakit lay. No makita na nga dakada kayo ti manok abirbiroken na. Saan to ang mapasamak day ta dalmas? Ta na safety tinang ipupukak. Saan ang makalusot kung saan to ang matuntun ni Nana Luleng. Isong awan ti pagdanagam. Ay, sapay ko mga rod saan na matuntunan na ita inkulong mo amanok. Dalmas! Umay ka man! Mayaon. Paya. Anya ti bagam. Dahito ka dila ang tinaglakwam iti Tersina iti may sangal daw. Why? 1,000. Talaga asanga ribo. Payakas lang, dua-dua kay tinaibagak. Gaputa adot na awan alako ta. Ngambasit tinaglakwam. Sus, madlawnan san ti panagkupit ko. Saan nakaluklukon dalmas agkupkupit kan samot no si katagbantay dito store. Ay saan? Apay kumangay agkupitak. Apay nga raw na nagbasit tinaglakwam. Idinto ta ado ti awan alako ta. Diyan ka mo Alangan mo't at ipanagsuplim ti gapuna. Idinto ta naglaing kamot iti mathematics. Ay, basta awan amok. No kastula ang ti mapaspasamak iti Tersina. Sigurado ang mabrok. Kasano ko maamabrok. Dinto ta naganarmag. Napigsamag. Ado ki umay gumatang. Oray ado ti umay aggatang. No nalaing ti parabantay nga agkupit. Awan aasinsuan. Tatang, umayak man. Nay, sikamat kayang barak. Adak dito Tersina. Umay kalatan dito. Agyamanak tatang. Nakapasyar ka man. No, anay bagam kanina nang mau, awan ita, ta napan naman binirok ng iti mapupukaw amanok may. Saan ani nanang tigagarak tatang? Aya, ada ka di gatangab? Awan tatang. Apay nga ro na manangad tangad ka asimrek dito Tersina. Agpay sugayam din ay baga kanyak ni nanang. Abasitan na iti tagila ko yaw. Ay, kaputa saan pa yan napan nag-grocery ni nanang mau? Saan pa yan napan nagsakada? Isa basit ti makita malako may. Kuna ni nanang, saan na naman pan ag-grocery iti ilako yaw? Anya, tapay ka na. Kaputa awan kanumot ti mapan na igatang ka na iti ilako yaw. Ta mabrok kanumot tanto Tersina yaw. Anya, ay saan ba't Papay nga rod nga awan igatang ni nanang ka na iti ilako yaw. Salbag na dyan nga inam. Tilis istoryan na. Kuna ni nanang, ano da kayo ti agbantay dito yung Tersina yaw? Awan ka no ti kasano apaglaklakwan nyo. Nga ore no, ado ti malako yung item. Anyat kayat na aparwaran. Agkop-kopitak, kasta ka day. Nasa uyong tatang. Kan madlaw na, nga inaldaw ka no nga umay ni balo dito yung Tersina yaw. Asino abalo? Asino pa'y kuma? No, sana na di kanayon ang nakalipstick nga umay gumatang. Ninura, tatang. Kahit, anya ko ba no kanayon nga umay dito Tersina? Kanayon mo't nga dagatangan na. Kan, anya ko mga no, nakalipstick nga umay gumatang.
Tatang, madmadlaw ni nanang nga sidag ditong galmay sa kana kayo. Aganad kayo, tama nga no adda nalimod nga aramid yo asan anasayaan. Ay, awan baraw! Makadlaw dansan. Ay, sana mabali na maamuan ti relasyon may kanibalaw. Ibagak taw asaan to pala nga umay dito balay. Narigat. Salbag kalaklakayan. Kasangsangpot mo. Agtong pakaladagos. Anya matang. Agburburak ti daraken ka. Tapay, anya basol ka. Anya rita nakasako abit-bit mo simang pa. Kitaem. Ti manok abir-biro ka. Wen, natuntun ko na ito'y iti pagpupukan ni Balo. Kat jay may sa pinartidan. Ikapitan ko na dyan, Nora. Taisot ng takaw gayam ka nagiti manok ta. Saan ngagtatakaw ni Balaw? Patsin na kuma. No, saan nagtatakaw? Apay nga ro na natuntun ko ti manok iti balayda. Paikapitan ko kini. Papulis kupay. Diyak kayat ti may babain. Kandyak kayat nga ibagada man nanakawak. Awang magkinagpaiswan na dayta dalmas. Iso akasaritam ni Nana Luling nga ibabawi na ti reklamo na di barangay. Di kagdanag. Tasak ti agbalin nga abogado nukas pangarigan agsasarita kayo ti sangon ni Apo Kapitan. Agyaman ak nga rod dalmas. Narakop nakbetay. Ay, mailiw ka man gayam kaniya account. Kasapulak man ng ti kwarta. Iso kailiw ka. Ay, ako rin ka. Umunig tapay nga rod iti balayaw. Saan adito arubayan yaw. Taamangan no adna makakita ka na nga aging inarakop kapapain. Awan, taputong mo to enti balay mi. Awan karubak. Kan narukbos dagiti mulak iti aglawlaw ti arubayan mi. Oh, dalmas. No, rabiyag ka. Dahil tao iti pakaay-aywak unay ken ka. Ta nakasweet ka unay kanyak. No, rabiyag ka. Ay, salbag kayo! Kulat to, pay ka, nga da relasyon yaw. Luling baka. Ala. Baka. Agsinatan dalmas. Puurak ami den da gitarwatem ijebalay. Agsinatan! Jimmy Barok, pinuoran amin na ninanang mo nang itarwatag. Kan, di na kun kaya napaadakan ni Jibalay. Gapoy tinaduktalan na kada kami kaninura. Tituyak man pa ilang balay yung agpalami es Barok. Ay, saan tatang? Torsyak at kagura kayo? Laklakayan kayo, agbabae kayo pa lang. Nakababa yung teraramidin nyo. Kahit papanak nga rin nga ay. No, di na kaya't apasang bayan. Makamo kayo. Isumot lang nga na-broke di tersina nyo. Tadagayam sup-suplayan nyo ababayaw. Nakababain kayo, tatang. Anong Roger? Dahito ita ti problema. Sa anak pa yan nakaawid iti balay mi. Taging gaita. Kat kagurguran nak pa lang ni Loling asawak. Kastamat ni Jimmy nga anak mi. Tinak kayat apasang bayan iti balayda ta mangibabay na kano. Iti agdama, ada akiti balay ti kasinsin ko analakayan na baro. Anya ti aramitek, pangaasim tabalakadan nak, to'y agparikot unay, dalmas, ti Luna Apayaw. Pagayam dalmas, dahita ti pagdaksan ti sana makontento iti maymay sang asawa. Anya ngay, agproblema kan. Tapinuoran amin ni nanaluling na gitarwatam. Gapu iti gumilgil ayab agura ken pungtot na ken ka. Ursyak, babalawan ka iti daytang naramid mo. Dakes dayta. Naklakayan kan. Nagbabae ka. Kupkupi tampay ida. Panagtakaw dayta kupit. Pananglipot dayta agbabae. Lupay kasta, saan ka ama-uma amang sumsum? Iti dayta apoy apinarnoy mo iti barukong ta asawam. Ipakita ti panagbalbalay mo.
Adaywam kan likli kamon amamimpinsan ni Nora. Agpakawan ka iti asawam, kastamat iti anak mo. Amok, dumteng to ti gundaway amasibsibanday nga apoy asininjam. Gapo, iti pan nakasulisog mo iti sabali a babay. Ngam, no anya ti ikadeng da, no anyaman tiriknada iti agdama, anusam ibturam. Ipakitam, ipariknam kadakwada nga agbalbaliw kan ang mamimpinsan. Ikararag mo, asapay kumata, mapakawan na kanto matlag. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, ni pagayam dalmas, ti Luna Apayaw. Dito'y drama tayo, ken ka, Manong Roger. Inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.